اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله ولروحه الفاتحة. لازمك وعمل ناس لا خير صاحب دركبن لا را أهل الكفر بسد صلاة بلكي بحزار صلاة خبدي نجبو خاطرك وأولاد إسلامي جريا قرآني وجه شريعة محمد عليه الصلاة والسلام دور بكن حتى وان بكن نيارش في ريا مبارك في ريا باقشرة بسد صلاة خبدينا وحتى درجة كيشي موافق بنا توليفي قاسي جدري واندي صالحات نبيه ببومبا يخو بسلاح يخو تمام إمكانات يخو لسر عالم إسلام جبيانا والمقصد وان تكو مسلمانا جغور تراكن لازمك وعمشي دوي بقاسي وفداكارية وانا امجي فداكاري كي بكن بقاسي كوش دنيا خورا خديتي درد كيفن بقاسي كوش ديني خوي باطل صاحب درد كيفن لازمك وعمشي شديني خورا صاحب درد كيفن بهندكاية امزارك يخو لسر حسكرنا محمد عليه الصلاة والسلام لسر حسكرنا قرآني لسر حسكرنا إسلامي مزل بكن بريا هر تشتي بري كو ام حسكرنا مال الدنيا يتيخن دليوان لازم يكو ام حسكرنا ريا محمد عليه الصلاة والسلام تيخن دليوان لو رعب خلاصيا مي الدنيا يجي خلاصيا مي آخرت يجي شرفا مي الدنيا يجي شرفا مي آخرت يجي ام بيا ظالمن كو اهل كفر تجارش مرازي نابن حتى ام تمامي كولتيا وام قبول نكن اوجي حياتك كم كولتيبه ام قبول بكن ويشغي وكيفا واش مربي انسان وها عزيز وقتك جنابا مدچه محقق كي برينا كيد قلب مرد دهد لبلي ام بينا باورن او صبر والثبات اواني لسر حقيه تحمل اواني لسر دوزا حضرت محمد صلى الله عليه وسلم او ثبات اوان الحمد لله تسلية دمره لبلي او انسان عزيز كو مره بهفر حبكي جيانا خو بهفر بردوام قربه وقتك جنابا مره دچه حقيقة دوان ده حبكي بيتر مره دبينه بالي مره گران دبه لورا هر انسانه کی کدوه ریا هانده دوه دوزا هانده فداکاری مزن گربه باره کی مزن هفرده بسر ملی خواه وقتی که او جبینوی باری دهره او گرانیا هان ایدیف سر ملی محمیات بین عمری 24-25 سالی بو وقتی که محفدو ناس کرد زندانه ده 95 ده اسنه شاشمون محفدو دید دورا زیده ساله که 2 ساله امرجم همان دهندره ویده مهانده دوی جوانی خوده احلاقی کی پیری دستروی موجود بود لولا پیغمبر خدا مدحی و انسان نادکر ده حال جواندی ده احلاقی پیری وقتی که دستروانده موجود بود حقیقتا او احلاقی کیوال دستروی بود تنزانی هویا خورده به ادب خواه به تربیه خواه به احلاقی خواه خوشه علاقه خواه به حوال خواه رابطه رونشتاندن بمسن را بچوکاره حقیقتا متهیش فداکار و قلبکی لین سربو تمام حوال در و دور خواه هست کر موجود آمه جانت زیده دستوری چیده بو از یقینم از بشاهدم دلیوی و تو کسی زندانی ده جهدونه ما از بخواه شاهده بینم عجیب اطاعتکار بو بلی گدش یر بگودن وی خدمت آلی وی دکر به هیجانک مزنه و خدمت آن دکر جهوال خو حس دکر در عبادت خود عجیب عبادت کار بو وقتی که دستی خو بدکر و هستی خود بر خدای عالم خوار دکر و او دعا دکر والله متهیش لذتك ددا ایک مره لی بنریا متهیش لذتك و ددا حوالی در و دور خو گلی برا اف برای ما عجیب صبر بو ثبات بو و kültüreki خوشی چیل سر هبو هم به kültüreki اسلامی به اخلاقeki اسلامی خو حاضر کربو خو آماده کربو و همشی kültüreki بشری لسر هبو خو دوام بو لورا شو üniversite mezun بو اما به اخلاقeki اسلامی üniversite دجی خدمت و خواتا خو بردوام کربو جبر في خاصي از بخواه دانم بکرتاسی بویجم اف برای ما
خدیه دعواکی اسلامی بو اسلام دعواکی الهی بو اسلام کی خدای عالمی بو ببال رب خب مشیان Belki çok kişinin bilmediği bir hikayesi var Hüseyin kardeşim. 1994'te yakalandığında hani ben nasıl diyeyim? Siz deyin ki o Hazreti Yusuf'un atıldığı kuyu gibi. O zaman belki o zalimler, karanlığın askerleri pek çok kişi o kuyunun içerisine hapsetmek istiyorlardı. Ama tabiri caizse Hüseyin elindeki bir bıçakla o ipi kesip kendisiyle beraber onları da kuyunun içerisine düşürdü ki başkasının o kuyunun içerisine çekilmesine müsaade etmedi. Böyle bir fedakarlık yaptı. Dosyasında tek sanıktı, tek başına. Bütün şimşekleri, bütün şeyleri üzerine çekti. Kendini feda etti, arkadaşlarına zarar gelmesin diye. Ben de Allah için bunu şehidiyim. O yüzden ben dedim, ey fedakarlığın öğretmeni. Hakikaten o gün için yaptığı büyük bir fedakarlık. Ama kendini kardeşlerine feda etti. Ve normal kanunlara göre de hiç hak etmediği bir ceza aldı. Bu kadar ceza alacağını da o da beklemiyordu. Biz de beklemiyorduk. Hiç kimse de beklemiyordu. O dosyaya göre de bu kadar ceza verilmemeliydi. Belki de o zalimler sen misin kendini kardeşlerine feda eden, o zaman hepsinin cezasını biz sana keselim diye ona o kıtırık dosyadan, o içinde delil olmayan bomboş dosyadan müebbet hakkı cezası verdiler. Ama işte hep müşahit olduk ki onların müebbet dediği geçicidir. İşte nihayet bitti. 24 sene sonra bitti onların müebbet dediği. Ama İnşallah bütün hayatı ama Allah'ın dini için, Allah'ın dininin davası için fedakarlıkla dolu olan bu kardeşimiz gerçekten müebbeden cennetlerde ağırlanacaktır inşallah. Zalimler de zulümlerinden pişman olmadan ruhunu teslim eden, ruhu alınan zalimler de ebedül abad çıkmamak üzere cehennemde yanacaklardır. Onlar varsınlar müebbet desinler. Onlar varsınlar, bu dünyadan istedikleri muradı almaya çalışsınlar. Bu dünyayı Allah'ın kullarına, Allah'ın salih kullarına zindan etmeye çalışsınlar. Ama asla ne bu Allah'ın salih kulları bir adım geri atacak, ne de onlar embelerine ulaşacaklardır. 3 günlük dünya hayatı öyle veya böyle geçiyor. الحمد خذي هدية خذي قدامي وبش الحمد خذي حياته سوداء يا خذي رسول الله Elhamdülillah. ممنون ربي يا اخو خذي مشاشنك Amin. مجرينا خير عاقبتنا خيرانك Amin ya Rabbi. حفظنا مو مسوان حاجاتها اليوم استربتي Amin ya Rabbi. خذي قاموا كفات اذا فلي بدي كان مسمان وحاضراه اسلام يا ربي Amin. هذا والله بدعاء ومن صالح وشهيد في خمره Elhamdülillah. يا رب الحمد لله ما تخص أولياء قلب ما تخص أولياء بازار وكيف تخص هذا الدعوة من مقصد ولادة قلب يا كريم الحمد خديرة هذا خيرة وتبدأ مظلمتي هذا بقامي وتبدأ عالمتي هذا مش خيرة وتبقى نكيله هذا خيرة ومظلمتي الحمد لله خديرة Elhamdülillah. الحمد لله يا خدير رسولي Elhamdülillah. هذا خيرة ومظلمتي سأتعافين Dedim معها hediye dua edin. تعال قلبي خدير Kardeşlerinizi bir hakik var mı helal bakın. يا ونحقق Az havalı bir Erzurum bumzani. هذه والله خدش وراضي Dersamene Kur'an'ı da dersamene tecvide seydayım bu. خدش وراضي Brahim bu. Başkanım parti. Hakikaten. أظن بلاي وتبدأ ما فهمتي من نزاني بفيش يقول سيني حقاق يوم قيمته منو فهمتي الحمد قديرة Şükür Kudret. والجماعة بتبقي مزيد مباشرة هي مش قدرت باخذ İnşallah bak o da هي şimdi. مش قدير رسول يمكن وخذت على تعبان وشينا بدي مسوانا حاضر Amin. Amin. ربنا ما تبدأ قلت نقي رحمة أخوة شيرا مسمانا تبدأ يا ربي آمين يا رب. سلام يا ربي الحمد قديرة دبت خيم يا إسلام يجي فش على بيش قدارة فعل بيش قديرة أما مني ربي خير يا فيم جد الشمالة خديك كذب لي كذب صوتي زهرة ماتشي يا ربي ما بيت لا مسلمك Amin. الحمد لله
ربي علم جوا قبول بك ان شاء الله. اي والله امين. درجه برند بك. ربي ما في جزاء ومسؤولنك. امين. ربي ما في بنحكارنك. امين. ونسج عظيم مهات. ودي خيرا ومظلم بك. قربان ايمان ترى. امين وعالي بك بلند بك. داروك ما يشتبه الشيطان ما يشتبه. هالمسلمان هو الاسلام. ودي ارمي صفاتهم. يا دي بخاطريته. أخذ بسرك عظيم هذا. أما أنت خدا خدا صبرك خوشی بده و ان شاء الله. خدش ورادي بي خدش خيرا وتمام.